Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Bintaw, ayan dagiti kaldain. Awan damutan ijay kamarain. Inukarkara kita na, tapno makapanganda. Sapay kastoy mat, nagaango amin aruot. Awan pa'y makita a berde ti katurturudan. Nasaya at met nga raw tapno mabsugda. Saan ko idan amapan iwayway. Isungar da sinapsapak idang imbulos antay, tapno mabsugda. Isunala ang tamangan no adda maperdi amula. Kat adda agreklamo no kasjay. Nadagreklamo, ibagayon tulatan na pasensya at nakabulos dagiti kaldeng antay. Ay wunan niya. Pasensyan ta nakabulos kunak tulaang ang kanakan. Kalding mon samot ka no, tiin may nangan ka dagiti masitas ka umaray. Nakita ti karuba. Ay namaray. Pasensyan ta nakabulos gayam. Pasensyan saan to na maulay. Sapay ginatgatang ko dagita ang masitas. Nanginapay ti pinanggatang ka kadagita. Ulitak nga ibagamaray. Pasensyan ta nakabulos da. Kasta kadilatan, pasensya. Ipagod mo. Tapno di na umaibusan tinabatbati ang masitas ka. Alawunin maray, di danto mga min amu ti mabagbagaan dagita kaldaing. Awan nakam ti kaldeng. Ngam ada nakam ti akin kaldeng. Ay, soron ka. Nakamisuot kamot dito'y tersena, marikwanang. Idinto, tanakaisam ni Marito yang apimanaw. Apay kaday? Kasano kat kinanti kalding na dagiti masitas ka umaray. Uray ko ma, no saan aja ginatang ko itinangina. Anya nga'y ti kunana, idiimbagam. Pasensya ka na ta nakabulos. Nakabulos tasinsinan siguro ti pan nakaipagod na. Day tangarod ka ti pakasurunak maray. Ay nalakala ang di mangibaga iti pasensya. Ay nga kasanon nga di napirjan. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, Bentong. Sana kung adumano ni Jabalayo. Nay, apay ka day. Apay nga umay kay di balay. Umay ko kumaibaga, dagiti kalding yo. Kinanda nga men, dagiti mula mi amanay. Ha? Ay, naglukon dagita kaldeng. Ay, pasensya kan Berta nakabulos da. Ipagudyo ko ma. Tapno di da umay sublian dyan na bate. Uwin ka day, di kagdanag. Ipagod mi da, tapno di dan makabulaos. Ay rumbang laang nga may pagod, taaduda. Ado ti madadaal, tagkukuyog da pa'y mga ron. Agasam ta upat ababakat, kan walaw nga urbon ti kaldeng. Makapasuran ti kalding da nanatuyang. Di da pa'y may pagod mo. Uray ka di sika, katada dinadaal da amulam. Wen kagawad. Ado ti kinanda amula mi amanay. Inarab da dagiti bulong na. Mapiktaran ti panagbagas dagiti mula mi amanay. Anya pa'y nga iti maapit ko no kasjay. Uray dagiti nangina masetas ko. Kinan ti sinalbag akaldeng ni Marituyang. Masurunak, pasukatak kumakot. Sapay idiimbagak kadakwadak at pasensya ka no. Tadakabulos da. Ay, inton kon kamatuntuki din dagiti pagod nga aso may. Damag ko adadakkel ka no, kadagiti aso yaw, naungat dapay ka naw. Ay, wen kagawad. Iso akanayon daan nakapagod, tanaungat da. Ay na. Agsasangpot dagiti kalding anabnab sa anakan. Iso amayat no nakabulos da niyan tay. Agdamo dagiti umapal. Kunada nga ipagod ka naw. Apal dalaang day ta. Tanagkukutong amin dagiti kalding da. Iso nga ikatkatawak lang. Ano dagreklamo? Ibagak jay imbagam. Pasensya ta nakabulos da. Kastamot lang ti ibagbagak no at damot agreklamo kanya kantay. Kumutong adagiti kalding no ipagod tayo manayin. Sayang. No maipagod da kat kumutong dagiti babakit akaldeng. Kasanungay dagiti aggat-gatas nga urbunda no kumutong da. Uwinan tay.
kumutong damat tagkurang ti magatas da. Nasabat ko itay ja akin mula iti mane di talaod. Ado kanu tikin nan ti kalding amula da amanay. Asino ti akin kalding ay? Idi kanu damo, nakita da akaldeng da marituyang. Imbagada kanu kan ni marituyang, ang pasensyan, tanakabulos, kuna nakanumat. Ikit imbagada ko mga ipagod damanin Imbagada kano. Ang kunamot ni marituyang nga amangan kanu no saan ajay kalding da. Kapay nga ibaga na asaan, no isudala ang matibulos ti kalding na. Ay, masurun nga ruden ni Matilda. Taado kanun tikin nan ti kaldeng amula da. Ay, no siyak nga tamot ti kanun dati mula na akat agungetak talaga. Ay, ura asino akit masurong no maperde ti mula da. Ay, bagta nagkita ta, barok. Ada ibagakken ka. Anya ka diday ta, kapitan. Yeah. Ibagayo latan, ta nakasagana ka kanayo na dumngag. Nasaya at matadumngag ka. Ibagayo nga rudin tanay, nakasagana. Ay, dagiti kalding ni Antim Atuyang kini angkel mo abadaw. Ipagod mo ida. Nakapagod na may. Hanggang pasensya no nakabulos dagayam. Eh, kitain nyo atan Kasi dagiti maperdi ti mula na. Wagin kapitan, kita dagiti kalding may. Ala, saan la kitain? Ipagod mo. Ay, nakasaum ka de, jay kaanakan ni Pari Badong. Ay, wundong nga. Awan parikot ta imbagak nga ipagod da. Wun, kuna namit. Nasaya at matnukas ta. Tadi ka ase da Matilda. Kakaasi da anagmula. Ang kalding kit den ti mga apit. Ay, una. Ay, nusak ti maperdi ti mula na. Ay, pakamatak iti asaw. Tapno agnakam ti akin kaldeng. Anya, pakamatam iti aso. Ay, saan mo't anasaya at day ta arason mo inteng. Na, Inton makagat ti kaldeng, ay madangran mo't ibaga nga rod kadakwada nga ipagod da. Kat di da paila ipagod. Apay, urayin da paila nga aso ti mga baw. Maray, gumatangak man iti asain. Nagbit ang maibos ti asain. Takanayon alaukan ni Bentong iti asin ti inumun dagiti kaldeng. Iso nalukmag dagiti kalding yaw at naasikaso kayo mag. Ayun na, nangina ti kalding no ilakaw. Imbag ti kaldeng ta saan akas lababoy agatangan ti feeds akanen na. Awan nga agpayson niya. Nangida ti fit sa kanan ti baboy. Dakkel ti puunan ti agbabaoy. Iso akay kayat mi ti kalding atarakneng ta saanen agatangan ti ruot nga ipakan. Wala. Mabit laang ta. Alaang ti asin agat katangam. Antoy. Ay, agyaman akmaray. Ina nga rudan. Nana, pimanawon. Oy, bayadan pa'y day taasin amaray. Ilistam ton maray, tawan pa'y kwartak ita. Na, nagalasan. Pimanaw latan. Nagalasan ti style na. Maray, ikanak man iti mantika ken bugoong. Di mo ko na nga utangan mat maray. Ay, unay daytan. Imbagak aya nga utangag. Ay, kunakan o kaslakan di marituyang itay. Pimanaw adi na binayadan ti inala na ngasain. Ay, uray siya. Iramraman nakmatan. Ay, pasensyakan maray. Si kamutin tinang ipapasak iti rurod kaw. Tapi manaw mat ngamin ni marituyang. Ay, sorry maray. Ikanak nga ruden Tainak pa'y agluto. Mabitlaan. Ito bugoong. Mantika. Atoy. Ay, pasensyakan itay. Nujak nalapdan nga ingato ti busis kaw. Maray. Ado man ti kalding ijay kamanyan. Ay, sapay nakabulos dagiti aso. Ay, bugawak man dagiti kalding. Shoo! Panaw! Shoo! Delikadon. Kinamat dagiti aso dagiti kalding. Ay, shoo! Shoo! Ay, nakakasano day
magmagdan dagiti urbon. Pati dagiti babakit a kalding. Kinagat-kagat damat tay. Naa, apa yan dagiti kaldaing? Dara-dara kan ado ti suga da. Agpilpilay kan agkukurot pa'y kidin dagiti urbaon. Antay, Ay, asin iti kasasarita ya? saan ama balinday to'y? Bayadan da iti nangina tinarami da iti kaldaing. Ngay, nanano dagiti kalding, antay? Umay ka dito'y bintong tapno makitam. Ay, imbag no makalasat dagiti urbaon. Agkukurot ka nagpilpilay da. Maray, imay ka din ni Marituyang ditoy. Awan mo't maray, apay kaday. Adda ngamin nakakita kinaamat dagiti aso dagiti kalding na. Di nakadiida impagod. Ang mga no imbolos namanin Ay, nalabit. Taapay akinamat dagiti aso. Masuron siguro ti akin mula iti pinirdi da. Iso nga ipakamat nan kadagiti aso da. Ay, di pa'y lang at madidigra ni Marituyang. No kinamat dagiti aso dagiti kalding da. Apa yan, antay? Anya tinapasama ka dagiti kalding. Ay, sayang dagiti kaldaing, pati dagiti urbaon. Ay, masapul ngayuman ko kini kapitan day taoy. Sino nga iti atapan nyo ang rami diti kastoy ka dagiti kalding, antay? Dagiti aso lakit din ni Matilda. Ang mga nun na pandagiti kalding iti kamanyan na. Impakamat na lakit di kadagiti aso na dagiti kaldaing. Nagalasan no kastang agpaisaw, antay. Mala, ingkay yumanan kini kapitan tinapasamak. Laki di ah. Naglalaingan na ngay day Matilda. Apay anak karupangat ka sumungad dito'y barangay hall, Maray. Ha? Ireklamok ni Matilda, kapitan. Ah. Pinakamatan na iti asaw dagiti kalding kaw. Ay, agsubli ka inton malam tapaayabak ni Matilda. Agsango kayaw. Lakit di kapitan. Saan laang ati kalding ko ti kaasay. Pati siyak ang akin kalding. Naa. Ang mga numabagtitak no dama di mapasamak kadagiti kalding kaw. Naa. Ala. Magibaunak iti tanaw, mapan mangibaga ka ni Matilda. Sana balay. At dadagiti ibaon ka. Ay, agyaman na, kapitan. In may inreklamo ni Marito yang tikalding na. Idinto ta oray so katadamat basol na, kapitan. Ay, mayat no pagsanggun tayo tap no mangigan tayo ti rason da adwa. Ay, sabagay Sang kaibaga ni Marito yang apasin siya ta nakabulos ka no tidingwin da. Ay, numaminsan lang nga rason da ita. Maawatan. Agam no kanayon. Ay, saan nakapapapaten. Idin may kinantikalding na nagiti masitas kao. Day tamanin timbaga ni Marituyang. Ay patsinsya ta nakabulos kunana. Kas lang ron nagbalin na pagsasauna da ita. Pasensya, da nakabulos. Kung kunana. Oh, intay. Apay nga agdardaras ka amangal daw. Ay, da ngamin risutan mi aparikot iji barangay hall. Risuten apariko. Anya ngay dayjay. May nagreklamo ni Marituyang ta kinagat dagiti aso ni Matilda dagiti kalding na. Ay, adumet ngamin ti mangibagbaga nga agdadael kano dagiti kalding da. Isungaron nga agsango da. Imbestigarak ida no anya tinapasamak. Makita ita no asino tinakabasol. Makitan to no anya ti rason ni Matilda. No apay akinamat dagiti aso na ti kalding ni Marituyang. Ita, tada kayon adwa dito'y barangay hall. Anya tinapasamak. Bayadan na dagiti kalding kaw. Ta pinakamatan na iti asaw. Apay, balang aya dagiti kalday. Tapno paano pam si ka Matilda. Kastoy na ay, kapitan. Namin ado nga imbagami nga ipagod na. Ngam pasensya ka no, ta nakabulos laang ti kalding da. Agpay sumat anak kabulos laang dagiti kalding may. No kasta ti rason mo, pasensya mat ta nakabulos laang mat dagiti aso may. Ulitak, pasensya ta nakabulos da. Anya, kasjay laktan.
Pasensya. Ha? No saan ngay may dagiti kalding yu iti masakupan, may? Saan kumaakinamat dagiti nakabulos nga aso, may? Apay nga men, adi mo ipagawd. Namin ano nga imbagam nga ipagod dati kalding da, Matilda. Diyak mabilang ano namin anon, kapitan. Ay. Natangken mo ti ulo na. Di na mat impagod. Saan ka di nga da ordinansa tayaw? Ano, ado ti mulmula. Kat ipagod dagiti dingwan. Marituya. Kumusta nga yan, tay? Anya ti resulta ti panagsango yun di barangay hall? Siyak pa'y tinagreklamo, ngam siyak tinabainan. Ha? Adda ordinansa, ngam apay kano ajak tinungpal. Imbag makarecover pa dagiti urbon nantay. Agkukurot damat tayo, kaya nagpilpilay dagiti daduma. Ipagod tayo ita nantay. Amang dakdakas pa iti mapasama kadakwada. Di pa ikat sayang dagiti kaldeng. Agungat to ni Uncle Badong inton sumangpay. Wan nga raw kaanakan. Ay na toyang. Ipagod yung amin dagiti kalding nyo. Tapno awan to ti agbalin aparikot nyo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay estasyon. Agyaman kami, iting kay panagtingan.